Abakwasirwe bamanyirwe nka Salvatore Yatemba, Ron Muwonge, Irene Kugonza, Jacqueline Nahwera hamwe n'abandi kandi aba bakwasirwa hagati ya shahi 2 na shamu kagaze kiro bito bakamama amabaraga bakwatirwa mu babe hakine. Ntabara mfite pe nukuri n'abataka bano bose barabize ko ntabarangira nukuri Ebarojine ntabarangira mba nkwambo ejebara niyo ejebara niyo ni yabandi ndawe neyo ikantere chama nizo tera cyayimba iroko aha bwacho sinzi baforme wabwera wa ganga tesindi ati gonta nywire kandi gakununga waje mukingwira ita tukingwira tuli muntu n'abantu bari mukora abade wano Bito muri yabo mukazo manyirwe nka Jacqueline Nahwera yurukangire yasigaho n'umwana we bwanyuma yo kureba byo kwirinda. RDC wakegegwa misachi kabamara yahamye kukwata kw'abantu aba kandi yagira ngo potoro nzijagumizamo. Abakirimba saba muri kurindira patrol vehicles kujya kanu kumirana n'abaserikali kujya kubakwata. Bara zona zikingi amaduka gona gakingi. Tugumisirize kine kirwere tole kisingura kandi tujya kisingura. Aba bakumirwa ha polisi ya kakabaro bwo kucondoza kuri gumizamo. Amakuru agagasha kwa Philip Marangira.